clear tu le ngai thatu te car top chibai le vek u le tun tuma choni zanama English Premier League in khe result te tin car top in khel tur fixer te po kan ngai thla howanga tin football thuleng kan han ti angchi te po cleara ngai thla ho na hun in nei le donang o tun trum choni zan in khe result English Premier League ka Arsenal result atang hian bultran donang o ni zana in khel monam taka hian Arsenal team in point thum hlutak an hlot suaka an king pui kai third team Ipswich Town chu sikhat fain an ne Emirates Stadium a in khela hen Arsenal hen goal shot tum som pathum an nei ya goal shot an nei tam ngai toy ro chan target a trunga chau shot an nei thonga Ipswich Town lam hian target a shot tum khatma an nei lo thonga in khel pum pui thliara po Arsenal an chung nung zoka achak phu zok an chak tila kan sei so lo ber o me he in khela hian atira train Arsenal an chung nung zoka in khel po an thunun ne le an thora po sengin minute somni pathum na Leandro Trossard ta simsak ateng kai Havertz chuan ma an hroina goal thatakin aron khunga hemin hu hian Arsenal team hian nor zui viama se first half a goal dang alu bel lava sikhat fain Arsenal in ma an hruai second half a po Arsenal lam hian goal khung le theina hun tha tam tak anin siama apoi mo ber goal dang ero an khung bel theita lo thunga kai Havertz a goal khat khung mangin sikhat fa hian hne na an chang zui ta an ne ti hian table tharbera Arsenal in point hum an hlot chuata ka wang hian khelsom pariata point som thum paruk nen pahni na anin suan chawa mashroi to Liverpool an phak lo na chu point ruk ania khel khatin an khel tam thung awan doi zo tang Ipswich Town lamero khelsom pariata point som pahni nen som pakwan na relegation zone na antal zui ve zel bok English Premier League ni zana in khel danga Brighton le Brentford te in matchona po chak jok anom lova team pahni te hi golom lovin anin ne tok he in khela hen Brighton lam hian in khelan thunun zoka goal shot tum somni pali te me umai an nei ya mikhol team Brentford lam hian goal shot tum riat an nei ve boka in khel pum pui thera po Brighton lam an chung nung zoka goal khung kong ai ro anin tluk tlang chia goal khung kong ai ro an hlo cham ve ve ya point khata an lung oi thiam angai zuita an ne ti hian table tharbera Brighton team hi khel som pariata point somni paruk nen somna anom zui zela Brentford lamero khel som pariata point somni pali nen Tottenham Hotspur le pelin som pakhat na anin suan chho thong in khel result lam kalsan taila in khel tour fixer lama lut chho ve donang o English Premier League lama tangin bultran le don taila English Premier League ke zani na nei ani don lova naktuk zana train innel na hi an nei tran don na naktuk zan dariata Leicester City mola innel na kalmeka che thatok lo champion lai Manchester City chu an leng nu don na pathiani zan dariat le chan vea Everton le Nottingham Forest te in machon don bukin Crystal Palace mola Southampton an leng nu don buka Tottenham Hotspur mola Wolverhampton chu leng nu tin Fulham in Bournemouth an mikhwal don boka darsom le minute somli panga West Ham United mola mashroi mek to Liverpool team chu an leng nu don bok heng ho ba kan Carlisle Hall in khel tur lam lo puang lok don taila thotran zan lai pel dar khat le minute som panga Ipswich Town mola teibula pathumna Chelsea team chu an leng nu don na tun hnaya che thatok lo Aston Villa chon Brighton mikhwal don bokin teibula songpalina din mun lo mek tu Manchester United in inalakal meka che tha mai Newcastle United chu an mikhwal don boka nilai zan dar som bhata Brentford mola teibula pahni na din mun lo mek tu Arsenal team chu an leng nu don bok Italian Serie A lama zanin dar sari le chanve Empoli mola Genoa team chu an leng nu don na Parma mola Monza chu leng nu don bokin darsom le chan ve Cagliari mola champion lai Inter Milan an leng nu don na zanlai pel dar khat le minute som panga Lazio mola teibula ma shroi mek to Atalanta chu leng nu tin pathiani tlai lam dar nga Udinese mola Torino an leng nu don na dar sari le chan ve Napoli in Venezia chu lo mikhwal don bokin
dar som le chan vea Juventus mola de heya khelmek na Fiorentina chu an leng nu don na zanlai pel dar khat le minute som panga AC Milan chon Roma an mi khwal don bok inke result le fixer lam kalsan taila football thuleng lama lut chho vele donang o Barcelona team antal boy chun zom zel maya nizan lama khanin thu thar ron nein deni olmo chu an register theidon lo a angkhop mai nizan lama thu thar berin atarlan dana Barcelona lamin register an tumna chu court lamin anol sakto niin alanga hemi wanghen Spanish forward deni olmo hi an shal nge angai don a ang chho tran ta hle hei hi achan ber chu Barcelona hi sumlama antal boya an player kolai engemaw then khat te chu shal an phalbik si lawa deni olmo hian atur don ta a ang hle ani ba kain Pau Victor po din mun der thong taka aum ve bok hetiang kara hen deni olmo hian khelna ture ro atla cham don lo thunga tu hnaya Manchester City nen soizom annin na sakhop maya Manchester City le Everton te anin khel tum khan deni olmo agent Andy Barra chu mu ania hemi wanghen deni olmo le Manchester City ten thuk takin soizom anni ngalla hei hi thil thleng mai tur ni te po ngai na alian chho tran to hle deni olmo agent Andy Barra eroin chol manga akal ve mai thu a soi thunga ma se thil engemaw in thup chu aum ngei turangai anni Manchester United team Wolverhampton laka anmol pho nuwa Manchester United coach Ruben Amorim point mediaten anzona achanga Ruben Amorim chuan damkho chu tumin thei top kan chho zel don na chumi ta chuanin kan player te kan ring to ka du dan ang takin kalarem fu tok lo ti ke point kain pom thlapa kan theina zongjong kan seng chho zel don na kheldan sang lak ani wangin player te tan po ahar sa don na training a po harsa anti zia ka muto anni amai ro chu kanin siam rem chho zel don na line tina ka du ang chi te po kala thlang chho chau ani ya result tha hi kan nei thoyang ti in asoi Peter Crouch si hrelo kan omlavin arin oma asa ne mawanga hriat lar mai kha anni chu mai ba ka Liverpool le Tottenham Hotspur tan te po alo khel towa England team tan po tum somni pali a in lana tang go somni pani khung thei tu kha anne tu naya khanin thu thar maknak mai nei zatla boxi aron nei le ta Peter Crouch zo fiam thu du ve shrim kha ani boka tun trom cho anupui Andy class se chungchanga anne Peter Crouch chuan kanupui hian football hi angai na velu tuklo ti hi in shetlang thewanga chu a hrachiam ber tu chu ke hi kanni football ka khel thin lai khanin match tran don trepa minon mi skola kan phone le chuanin ani chong ka umna mun min ron zota ke in khel tura ka in po cha mek thu ka hril thong anne kanupui hi chuanin in khel hi angai na lutuk lawa chuti rualin min support lata hei hi kan nupa inkara thil tha em chu ani tin Peter Crouch chuan asoi Mohamed Salah po Saudi Pro League nen soizom anni le tatlat maya niza lama khan Saudi Pro League club aming tarlan lo chuan Cristiano Ronaldo lo azat velang thuak ni turin Mohamed Salah hi seng luwa thlem lu antum ni hin alanga kum khata euro makta doiza somriat vel an luinia tarlan anni tundin muna thuthar bera alandana Mohamed Salah thlem tu hi Al Ittihad emo Al Hilal anni turangai ania Egyptian player ro puile lo tling mai hi Neymar khelmek na Al Hilal lampoin laklu antum nia tarlan ani mek bok Mohamed Salah hi soitoin season kalmeka ache thakop maya Liverpool lampoin contract har zia pui antumin arin oma an zia pui theilo ani chon Saudi Pro League lama lo tam tak nei turin akal ve mai te po arinom chho tran ta hle Chelsea team player poimo Fulham nen anin khel tuma goal moi zet mai khung tu Cole Palmer point Fulham an nei lo nuwa mediaten an kom na Cole Palmer chon game zonga ne na chanvek hi thil theilo ani ti in threthavin karinga chu ke ni lampoin kan ma chon ve ta chi ani Enzo Maresca noya season thatak kan manga training nuam tak ma chonin football match sport thatakin kan khel thina result ro pui tak khan lo hlui to thin cheu ani chuti ro chon football ina aken tel chu chak lo om ve thin hi ania chung te po chu kan ma chon ve angai thin bok season tir kha hanen tawla kan team hi champion tura soirik kan ni ngai lawa tun din muna ero kan chak lo che chuanin
borok kan nei ta hat mai hi thil lomom tak an ni a eng zonga thil kan thlir tiam angaya season kalme ka champion contender kan ni ve to hi thil lomom tak ani ting kolpal mar chuan asoi Turkey international forward Hazet mai hakan Çalhanoğlu point thuthar aron neya Çalhanoğlu chuan nipui transfer kongka inkharta ka khan du tu ka nei ti hi ka zeb don lova Bayern Munich atangin somna thatak mai ka muwa amai ro chu ka agent ne na tanga ka chan let na chu Inter Milan hi ka mangaya chua ka tum lo anni helai muna ka lo let po hi club lian dangin lo turin min ron tle ma se ka lut don lova Inter Milan a hianin football khel cho san ka tuma Inter Milan jersey ha chung ngei hianin football khel kamang tha tura kangai ti in asoi hakan Çalhanoğlu hi Bayern Munich in senglu an lo tum ti na ania amai ro chu ani hian alo nol ta thong anni football agent ro pui zet mai George Mendes point tu nai khan Lamine Yamal chungchanga angai dan aron soya George Mendes chuan Lamine Yamal hi player ro pui tak ania tundin huna po Barcelona hian contract thar Asia Beldon ti hi ka chianga Barca player ani reng don ani nena kanin biak to na china chuanin chuatum na engma anei lawa Barcelona tan hlau thon na tur a lo anni ka ngai dan tlang takin han soitai la kumsang ni somni pali chunga chuan Lamine Yamal hi Spain rama player thaber ania chu mai ba ka Barcelona tana khel me ka chuan a thaber ani tin a soi zui bok Pep Guardiola point thuthar aron nei vele ta media ten ankom na January transfer kongka in hong tura player senglu itumem tia an zona chu achanga Pep Guardiola chon hun lo la thleng tur engma kan soi theilawa chuti rolin thil har soi tur kan nei anni classic transfer kongka ain hon lai hianin player lu le chuak an tam lo thin na classic transfer a hi chon in leilu hi thil har satak anni thil online ani lo tin ani chu wang chuanin kaini tan po player thar senglu hi a har sadon na chuti rolin kan mamu angte chu senglu kan tum don na thil har satak ero ani ngei karing tin Pep Guardiola chuan asoi English Premier League season kalme ka chetra mai Wolverhampton striker Brazil striker ni bok Matheus Cunha point tu anei chauzel maya niza nama khanin January transfer kongka loin hong tura Arsenal team chuanin Cunha hi senglu an tum tur thu tarlan ania tele football in an tarlan dana Cunha mana hian Arsenal hian in sumpo thanem tak the chu anin huam ni tarlan anni Matheus Cunha hi ache tha khop maya soita kangin innela kalme ka Wolverhampton team tan innela sangsang tum som pako inlan toin goal som akhung towa midang goal khung tur siam sak tumli anei bok United laka corner atanga goal khung tu le goal khat assist nei tu kha ania du tu anga chau ang reng khop maya Gunner striker mamo mai hianin an senglu mai rinna alian ta hle Manchester United lampoint roll thar mabak eng tak nei club lian tena an helmek Arthur Vermaelen chu RB Leipzig atanga senglu an tum tur thu tarlan ani vele ta Arthur mana hianin sumpo aman phu to gang pek anin huam thu an soibok Arthur hian tun din huna du tu anei sho ang reng khop maya club tal boy United hi azom du angem tiaro zo na lian tak ani English Premier League club Bournemouth team tana khelmek din hoisen point tu anei sho chau khop mai Real Madrid ne thok taka saizom anni nuwa niza nama khan English Premier League club Arsenal le United lamchon senglu andu thu an soi vele ta Bournemouth team an che tha theina tura tho lok thine mai din hoisen hian in club lian zok azom thuai arinom tundin huna English Premier League club zinga Arsenal hian an hnai ber nia tarlan ania Real Madrid nge Arsenal ti na ani ber mai chu Manchester United forward Marcus Rashford po Italian Serie A lama akal arinom chhauta khop mai Ruben Amorim match li chung squata atel to lo awangin January transfer kongka loin hong tura achua nge arinoma hemi hi mangtangka in Juventus lam chuan senglu antum tur thu tarlan ani tatlat maya Ruben Amorim awi lutuk to bok lo nen Marcus Rashford hi Italian Serie A lama kan mu ve mai te po arinom English Premier League le UEFA Champions League te bula ma shoi mek tu Liverpool team defender Andrew Robertson point to thar aron neya Scotland international player hian niza nama khan an coach Arne Slot chu na satak main aron faka
Andrew Robertson chuan Ernest Lot hi coach ro pui tak ania coach ro pui kan soi zinga apakhat chu ani ngei ka ring tactically in han clear taila ani hi soi sel bo ania training kan nei na po miro pui tak ania match kan khel nuwa po miro pui tak ani bok athil clear dan afu ma kan chaklo na lai te aron thuam chak zau zau thin na chu team ta na coach ro pui ani na chu ani coach dang te hi kan soi sel ani lem lawa season kalme kai ro kan coach hi aro pui berin ka thiatin Andrew Robertson chuan asoi English Premier League club Newcastle United ta na ro pui taka lo in lan to English Premier League ka record te po lo siam nol to Alan Shearer point Ruben Amorim chu aron chan vele ta season kalme ka che thatok lo Ruben Amorim in goal United team chuan an player kol lai ti thadu lo engemaw zat chu January transfer kongka lo in hong tura chuatir vek tura adu thu asoi Alan Shearer chuan United team hi kan lo mu fo towa coach thatak tak an lo hron towa hlotin na an chan pui ngai lo ani achan ber chu kan lo te na sa to thin na club chung bo ruak ani pialama player te hi amo phurtu te chu an ni to in ke chuan ka hria a ati thadu lo le United team a tui to lo tak tak ang chi te hi chu United team coach Amorim hianin dim lo se ka duwa thua fai makro se tin Alan Shearer chuan asoi Owen Hargreaves point to thar aron nei vele ta Arsenal team ina Liverpool team le thala English Premier League ka champion andu ni chuan anin machon le huna ne ngei tura adu thu asoya Owen Hargreaves chon chumi ti theitur chon Arsenal team hian an squad thuam chak an mamo don na January transfer kongka lo in hong tura an squad hi ti chabel ngei turin kai chuan kadu anni chutiang ani lo chun title race a hin an tel to in karing lova January transfer kongka lo in hong tur hi an man that lo hian title race a an tel le tel lo chu a hril thui ve wang ti in Owen Hargreaves chuan asoi Chelsea lampoin liam dilap chu an senglu mai rin na alien chhotan ta hle maya Enzo Maresca thu soidan hianin liam dilap hi senglu atum nia ngai ani Enzo Maresca chu liam dilap senglu atum le tum lo chungchanga zo na zo ani ya Enzo Maresca chun ani hi kalau mu photo wa player big ani ti hi ka chiang to ani kumliam ta te chumi pialam te po chu han entaila ani hi season khata goal somni pani tanga somni pali vel po khung thei turin theina aneya a khelna tlap hian zirngat phaise chuanin tuna ka soyang chi te chu ati hlotling thei nge hin ka ring ani bola thiam ma bola khuap tha bok achak ma goal ma a hriam bok ani chuwang chon liam dilap hi player ro pui tak ala ninge yang ti hin asoi hetia asoida na tang hi chon liam dilap hi senglu atum ni turangai ani Arsenal lampo transfer thom an nei na sata khop maya nizan nama khanin kumsom ni palia upa Alfonso Davies chu senglu antum tur thu tarlan ani vele ta ama senglu du tu anga soi Real Madrid team chu makhal antum ni tarlan ani Alfonso Davies sian season kalmek dai chau hi Bayern Munich contract anei towa a contract atop huna adu ber club azom theidon ani hemi hi mangtangkain Arsenal team lam chun Real Madrid team chu makhal an lo tumta ti nani ber mai chu Liverpool lam point thu thar an neya antlai lam thum chak an tumna konga Frankie de Jong chu Barcelona tanga senglu an tum tur thu tarlan aniya de Jong mana hianin euro mak de Jong mana hian pau million somni pakwa vel po the chu an tum ni tarlan ani Barcelona hi soita khan an tal boy ru khop maya sumlama an tlak chiat awangin an player kollai Dani Olmo te po an register thailo thut mai thaini in alanga register an du ni chon an player kollai te an hral then angai don na hlo tam mai Frankie de Jong hi chuatir an phal mai te po arinom IFFHS International Federation of Football History and Statistics lampoin nizan lama khan kumsang ni somni palit chunga team of the year te chu an ron puang vele ta IFFHS in a team of the year an tarlan te hi han puang don taila kan pomzong aniem le International Federation of Football History Statistics lam chuan team of the year heng goalkeeper Argentina goalkeeper Emiliano Martinez chu anda left back
Canadian defender Alphonso Davies chu omin center back a hian German defender Antonio Rudiger le Portuguese defender Ruben Dias te anda right back a Spanish defender Dani Carvajal chu anda ave bawk center midfielder a hian in German midfielder Toni Kroos English midfielder Jude Bellingham le Spanish midfielder Rodri te anda tlarmalama hian left winger a Brazil forward Vinicius Junior chu auma right winger a Spanish forward Lamine Yamal chu omin center forward ta Norway forward Erling Haaland chu aum ve bawk IFFHS in a team of the year an puan hi kan pom zong ani ve hlomem le English Championship la Plymouth and Colmek to Wayne Rooney po adin mun ader thong vele ta khop mai coaching lama hi chon a hlo ting don lo nia ngai ani theita te po ati thei om me Carliam ta karto pa khan Frank Lampard in Colmek Coventry lam chon silifa hin an neya teibula among bera omzui ngalin Coventry ro anin siam tha Lampard noya in siam tha chauselin teibula so pangana anom le towa Wayne Rooney in Colmek Plymouth lam ero among bera anom takar mai anni nisan lama khan thuthar bera alan danin club board lam te chu anin mukhom don niin alanga bantok reng mai Wayne Rooney hi an ban le mai te po arinom Liverpool lam point thuthar an nei vele ta defensive midfielder singlo tumatran an lak na konga nisan lama khan Italian Serie A club Torino ta na khel mek Samuele Resi chu senglo antum tur thu tarlan aniya aman atan hian a release lo spang million somnga po the chu antum nia tarlan anni Arne Slothian Resi hi senglo atum tur thu alo soi to niin alanga Manchester City amadu ve tu te chu makhal antumin arinom Football player thatena don anchak Ballon d'Or le FIFA award ti lova don anchak zinga mi Globe Soccer award chuni jang khan sem cho anile ta he choi moina an sem zinga kianin Portuguese forward Cristiano Ronaldo chu Middle East player thabera thlan aniya chu boy tu omlavin ne taka thlan tlin anni choi moina adon nu hian Cristiano Ronaldo chuan Saudi Pro League chu fak zui le ngalin Cristiano Ronaldo chun Europa League rang tenen te khin chi anilova amai ro chu League 1 nena te khin ero chun League 1 9 Saudi Pro League hi chu sang taka aum to anni League 1 lam chu in hriat la nangin hniam lam apan zela Saudi Pro League lam ero asang chho zel don anni chu mai ba ka mitam takian Saudi Pro League hi han soi hniam thin ma se a soi hniam tu te Saudi Pro League ka match ka thirong khelta se anti thei po karing lo anni digre somthum pari ta tanga somni velin kara tai mataka in khel angaya Saudi Pro League in khel en te chuanin game a har satrin zele a hau tak zede chu in mutlangin karing anni French footballero adai chhozela Saudi Pro League hi mitam takin soisel thin ma se League 1 in asang fe jok tin asoi Globe Soccer award loman an semdanga best main player a Vinicius Junior chu thlan aniya best midfielder a Jude Bellingham chu thlan niin best forward a Vinicius Junior chu thlan aniya best women player a Aitana Bonmati chu thlan niin mi patlap thabera Real Madrid chu thlan aniya mechelama Barcelona chu thlan niin best coach a Carlo Ancelotti chu thlan aniya best emerging player Lamine Yamal chu thlan niin best agent a George Mendes chu thlan aniya Maradona awata Jude Bellingham chu thlan anibok ole hatichin hatun tumatan chun ni mai se thlir tu te ka channel min ngai hlut saka inchunga lom thuka soi tak meu anne like share le subscribe lam han tan min han lak pui le ula thu thar ngai nom tak te nen mu chho le zel kan tum don ne